Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa fi syahri rabi'il awal nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wulida. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Ajunan setiap para alim, para ulama, para kiai, kong langkong ajunan setiap para guru ngaji. Akhusu bizikri ajunan semolja Kiai Musa, ajunan Kiai Ahmad, ajunan Kiai Syafiq, asarang sateja ajunan para kiai selain si hadir. Si tak kongang beten kau nyebut asma akung ajunan bangsa bang Epon tanpa terkecuali dak sateja napeten kau lepengat amul jaki. Ajunan kepala desa Jenangker semolja Bapak Sulaiman, juga ajunan kepala desa Totosan semolja ajunan Bapak Muribut. Asarang sateja ajunan aparat desa selain si hadir tanto si yoncang dek salerana beten kula juga banget hormati. Sateja cakanca Jamiatul Hadrah Al-Banjari Kung Muna dek sateja cakanca beten kula juga amul jaki. Operator shooting Asisi, operator sound system dak saya bertugas beten kaula ngormati. Tuan rumah sekeluarga semolja saudara Adi Masrianto, asarang Raja Epon Ibu Nur Hayati, kong langkong sateja tantaretan para bengesepoh sebede kak dinto boleh tangke simpatisan si apento si nolongi si amasaaki si mancegakin sateja tanpa terkecuali beten kau lepengat ngormati. Ajunan sateja para bapak, para onjangan sepotor anom. Saya sebeda dengan baba dari Adan Pangkung sampai Kabun Timur. Saya sebeda dengan atas Amper juga lakian. Saya sebeda dengan Amper, laki-laki maupun perempuan. Pak Buru Zati Yagi Yator. Ajunan Kak Amir sarang Mbak Amir sesepoh sejukan hadir bandika tempat juga Ki Mastur sejukan hadir bandika tempat saya beten kula juga banget ngormati.
para bapak ajunan sejajar para ibu yang berbahagia. Tina rata tak ngerti lah jufu. Repot. Sebo, banyak tak ngerti bahasa Indonesia. Jadi pah nolong setong orang, pah korban nasi celaka orang saibu orang. Jadi setong buang ngalak si saibu. Allah. Terima salam Allah, amin. Para bapak serta ajunan para ujangan sepada amul jaki Allah. Mabada molotan akan disamangken kak dinto para bapak. Kak dinto ampun luar biasa. Bahkan hampir setiap orang kak dinto bisa eko cakin pas amolot. Apa-apa orang zaman samangken, semua orang di saat sekarang kak dinto pas berlomba-lomba semuanya sama-sama bermaulid, sama-sama memperingati akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena minimal orang yang mengadakan maulid seperti saat semangkin menikah para bapak, kak dito minimal 2 perkara saya ikut lekol lebih sampian. Punabaan tong bekal ngaule syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 emas yakin bekal ngaule barakah epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dan kaula matur sabanika, karena kaula ajunan saja para bapak tanpa etolong ben Gusti Kanjeng Nabi, tanpa ku laku ebento ben Gusti Kanjeng Nabi, acorak tasil lemah kaula ajunan saja. Tetito tujuan awal mabada peringatan semacam panika sobung lain keng ku laku tero etolong aben Gusti Kanjeng Nabi, ku laku tero etonton aben Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bila syafaat Gusti Kanjeng Nabi kisuyono benikun laku nang akhirat, benikun ku laku nang hari kiamat, sanajan lah banyak para kiai menyampaikan, banyak para guru menyampaikan, au kama qala man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang sehingga ku ngakin dek tang kelahiran, maka tang syafaat dari aku laku kotu dek kau orang sehingga ku ngakin bila yaumal qiyamah laku nang hari kiamat. Pun apa sampai ngantos hari kiamat punten ge mangken rek nika mon sobung pertolongan Gusti Kanjeng Nabi, sobung syafaat Gusti Kanjeng Nabi, kau leben ajunan takkan pernah mampu masuk dek lokasi menikah. Banika syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan syafaat Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para bapak tampak nang alam dunya, benikun urusan kabadaan, benikun urusan harta, kenyabe Gusti Kanjeng Nabi kata mampu syafaat nolong, kenyabe. Mau oning sampean ke, butang iding kaper sampean kada. Nika le adi nika. Manter patambah pecera ben Allah. Amin. Kalaben syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Dimin kak dinto para bapak, beda sahabat asmaipon sahabat Jabir, sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto anyet nang ate pah mator karajina. Cok mula le adi ni kapa pah bilang bicara sama istrinya Nur Hayati, adik ya, yuk kita mau adakan maulid. Apa kata istrinya? Ya mana ada dana, ada biaya. Pas le adi dia bilang, wah tenang, soal biaya gampang. Akhirnya adik Nur Hayati menikah sepakat, setuju. Pah mator Jabir, le, ayo nyambut Gusti Kanjeng Nabi. Bok napa kak? Kanjeng Nabi ngocak amaina denna. Kanjeng Nabi ngocak amaina denna. Ini kan nyambut Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Akhirnya napa sih samplio, napa sih angka kia Gusti Kanjeng Nabi? Aro kan bedem bi setong roy wa. Ambi rora sampeli aro angka kia Gusti Kanjeng Nabi. Ngereng mana bi kasokan. Iyalah.
Lah, Jabir ni para bapak keduan putra dua. Setong umur 7 tahun, setong umur 2 tahun, dua putrana. Sampeli embi ikitang kedua moso Jabir ben Rajina. Cok mula le adi moso Nur Hayati. Sampeli kedua embi. Pah putrana nyak seen situani ka. Bektona Mas Adi nyambeli embi, bektona Jabir nyambeli embi, pas ya bes ben anan situaan. Si bekto nyambeli, abu betion namon nyambeli embi nyari ya kana jan. Ale angki nguda ki umur 2 tahun. Mangsa pun mari nyambeli embi pas iolok adik nasi nguda moso situaan ra. Dek apa kak ben tahu cara nyambeli embi? Enjo kak, engko tahu lah dek. Mak tahu ben kak bo, bapak gila nyambeli embi. Ayo lisam beliau na yo ekwa. Putra nasi nguda-ngudaan, iya jek musuh kakak si umur 7 tahun. Pas coba, kagak latihan. Alik nasi ngudaan ni kapai sambeli, musuh kakaan. Tengah alik musuh ibu na. Nak jadi alik an mak pasang beli wan. Boh, latihan mak nonton sampian gi buru roh sebab tu nyambeli ambil musuh bapak jan. Boh, jadi alik an nak mak pas sambeli. Panik si kakak si tuan roh. Pak langsung ipatol gesnya macam tidak kambing roh. Bener tidak kambing, tidak kealean. Apisa leir ben boten ni kapisa. Citak ben boten ni kapisa. Akhirnya ada remah. Mari apisa buru si kakak ni kak. Ilang mailang tak kau kiri moso umina ben bapaan. Yang kak si ale si anya macitak ben boten ni kapon au bon apisa bon. Pada remah japon saya Jabir besok umina. Beremah ni gagak jang. Bela maratina jeri tang anaan ben kok jeri kan datogel citak ben boten lapis sajan. Pas dok remah ni kak. Mayu sabuk ka kamar geloi gua. Boh, tak pada remah ani kakak tole pada tepak kak entos gelu. Mun bekna arabet anak nasi esam beli ben kakak nasi buru. Kakak na la ilang tak tahu juk demai gua. Mayu sabuk ka delem bekna ben ko amasa teki ngambi takok Gusti Kanjeng Nabi tu pada pak dekat tempat dia. Niat nyambut Gusti Kanjeng Nabi. Sabuk saya nama anak si mati pon, api sabon citak ben beden karo. Mangsa pon masak daging doteng si anak. Si nyambeli si tuara. Cong, mole cong. Tak arah apa cong, anak baan, alen baan sing udaan lah mati cong, sambeli musuh baan cong, mati tak lajuk cong, kun karibu natang anak cong, mulai cong tak arah apa cong, mama sadar, ibu sadar dan bapak sadar, yang penting bekna pulang ke rumah nak, gak apa-apa, walaupun bekna nyambeli ke adiknya gak apa-apa, joknya mana bakun tako, esong kui kiri. Buru kakak buru sampuna buru acap buru ke apoi pak kakak situ acap buru ke apoi pas derma kolot mate boleh kakak situ an mate boleh sampuna mate atereng boleh ibu narika duh nak alik na isam beli musubuk nala mate nak ya bek nak acap buru ke apoi ya mati kia nak gara-gara singkok nyambeli embi kengkang kui demi nyambuta rabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ada rumah yang kak boleh si kakak sila poton molos ra. Yang kak demek papolong ben si kotong cedak karua. Papolong isawa ka kamar. Duh nak dek rumah aben dia nak ya. Pasapur ben nak ya bentang anak si dua dia. Bek narik kedua ri mati tak lajek. Keng di nak ya engkau sapora kabaan engkau tak arabet be nana engkau mon arabet be nak engkau tak kacapo ngambek Gusti Kanjeng Nabi mangsala sahabat kamar de dua la pada mate daging la pada masak juk tojo Jabir ben Rajina neng nyamper le adi moso le Nur Hayati bah duduk manis di depan teras. Rabu Kanjeng Nabi, wah sambut pak, sampun sambut, longku, pak Kanjeng Nabi ni kabar kesani pas, Jabir, engki ya Rasul, demanaan ban,
si dua roh si lucu demer wah Kanjung Nabi mariksani benita oneng cuk putrana la tado omor situng gara-gara isam beli apesa citak ben betena dua mate sebab acapur ke apoi mate poton benita oneng Kanjung Nabi keng kuntakan tak tanya ke Jabir nyoba Jabir kan akhirnya ada remah tak nemu jawaban Jabir ben Rajina atulit berak dok remah ni kakak abola dok remah ke Kanjeng Nabi ni kakak yo tak tahu jo dok remah ya iko aja akhirnya domma Jabir cok biasa anak nabak nan bedang ko amain dena aribo kang ko aku licek kang ko mak pas satia anak beun tak ada sitong beleka dok marwala tak mampu untuk berucap Jabir sareng istrinya akhirnya ada remah eka sarang ben Gusti ben Jabir ben Rajina Kanjeng Nabi ya cek ke dalam ka kamar ma oleh tahu rekan cok potran si dua mate gara-gara nyontok epak nyambeli embi sebab demi kaangku ngormat Gusti Kanjeng Nabi ngereng ke kamar apa ngereng ke kamar tak mampu kang kuya bola cok anak mati kepin dopa ke kamar muka ke kamar nak kanak si dua si titak ben beden apesa kakak si tuaan si gelek mate dalam kabadan poton pas temu aku juk neng lencak apa jangan Mbak Umi naro nak benodi nak benaku juk nak juk saking engkok gila arabet bekna pas bendem mosongkok nak engkok tak ngambak Gusti Kanjeng Nabi engkok tak ngormat Gusti Kanjeng Nabi tantona nak bekna mate ongkuan nak tapi karena engkok tak arabet kama yite bekna nak keng demi ngormat Gusti Kanjeng Nabi ternyata bekna ya sampai satia odi engkok yakin arya syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pah odi aku jo sepoton au baka pote sepoton au baka glowing secitak ka avesa ben beutena au bojun gonteng ni ka kiai arapa sebab syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi kisuyono engke boleh syafaat adi jan ya tak nak hadir ya tukang hadra deh ya cak na tukang hadra nah cuma tak suyono deh bocak naria cok mono jangan molot alhamdulillah teroleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi amin ke oleh ya syafaat Gusti Kanjeng Nabi oleh bak itolonga ben Gusti Kanjeng Nabi itolong bak itonton ben Gusti Kanjeng Nabi itonton bak isaria ku laku mun tajaburkan neraka isare keng beda syarat to terus nalaon lu ju kaso-kaso nyaman sampai naroko ulah mata karena curi cara jadi ya iya ada di hadra benih di nali adi betul tidak binti subuh kau wajar ya lolos bengkojok ngarenyeng sampai kabun temor pas tak kelar meleh tisu deh ya teroleh syafaat Kanjeng Nabi amin bodoh syarat tuh ke bodoh mon syarat tuh tak lakone billahi tak kira oleh bukan aja ngoncong banyak ke wah pada orang amolot nih ke benih polan aja ngoncong sebanyak apa nih ke teti orang panika amolot orang si ngoncong molot ben si yoncong molot nikah pada amolot amin Allahumma loh nikahku laku bukan itolong ben Gusti Kanjeng Nabi
Kak dinto ku laku mesti tonton ben Gusti Kanjeng Nabi king kalaban syarat. Mun syarat teu ilakoni mesti yamba. Mun syarat teu ilakoni mesti tonton. King mun tak ilakoni tak kira. Jagungguan. Lanjut. Tengenin. Apa jan? Si abri syarat reke beniki Musa boso ki Ahmad roa. Apa boleh suyono udah mak. Bepas hera ke si abri syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Si abri syarat montero ulia syafaat. Coba ustad. Buat coba kiai tukang carama sakade. Mon syarat teu tak yang kui, mon syarat teu tak teku, tak gele yang mbok, tak gele tolong. Apa syarat teu? Tung. Je andi sifat aba. Je andi sifat aba. Ti nama banyak aja ngoncang. Ya bi satotosan. Abinda ka jenang ekot-kot kabin. King mun andi sifat aba tak kira tolong. Dibun Allah au kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ya Allah. Panas kayak bos apa sih tak panas? Suruh banget jid kok. Allah ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surga. Dari tontonan. Tak yakin kok. Apa jam buzor? Lah Allah ada bu nih kak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Pokok tak andi sifat aba yang mbakku lagu sampean. Pokok tak andi sifat aba ajong onjonga tak jong onjonga kaon jonga naa otawa ngonjonga monta andi sifat abah mesti yambak ben Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Wah, napa abah nih kakek? Tengenin di berbagai kamus bahasa Arab. Si kini, si raja, si tebel, makna abah nih kak. Yang pertama andi sifat ngintengaki. Jak gungguan. Are banyak tak patah pikir benoreng. Cunga bukan awirit. Keng enteng kata tangke. Beda tada. Sepura. Teleng mun cetak. Beda tada nengi totosan. Teleng mun cetak ke. Keng mun benta tangke naring mereng. Beda tada. Iblis. Pandingan di katompaan mapan. Paknya apa kau reng? Beda tada. Pompongi syuting jadi. Lah, ari Allah sada bu. Pangapuk asolawat, pangapuk awirid, jaga sujud bani. King mun bekna neku sifat iblis. Apa sifat iblis? Aba. Andi sifat enteng kata tangga. Tak sarmo ben bangsa. Tak sipak ben kanca. Tak rukun ben taritan. Beda tak ada. Ayo tutu aki saya kemah. Iya je satir. Napa boleh aba ke? Roh ya, area aba makna si nomor 2, aba si nomor 2 si paling luar biasa.
Ada banyak orang yang tak menyadari. Apa ya? Tong kengain. Sifat aba, sifat tak iblis. Si paling tak pernah pikir ben kalau ben sampean. Apa makna aba? Bangga. Aunggo si songkok tinggi aunggo. Bangga. Oh pandingan lagi kocak ustad. Lah pandingan kocak penceramah. Cuma Samsul dulu lah. Paning. Demak agak. Meneng-neng setan musuh kita yang nyata, tapi sifatnya yang koi. Setan musuh kita bersama, tapi tingkah setan itu ko. Gina bantan. Lopot tak lopot? Lopot. Bangga gawat. Wah, cak gawat pun benoreng ke. Bah, coba lo kau lo sampean nikah siapa? Tapi papa dong saya tepi kau lo sampean nikah basera. Kenika saya pada tekuk kau lo sampean makan. Oh, jok mon bahasa mangken ribah oba. Orang kafir kan lah deh. Orang kafir mengku pangeran benikun pola nata abojang. Kedingakin deh. Tapi kadang orang kafir kayak pun Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, napa? Tarkul hormat, artinya apa? Enteng ke bangsa. Oh kan sementing saya mah komo, sementing ben Allah, entos gelu ben Allah, ben bangsa sepak anja. Bemak bisa ke suyono, setiap bangsa, setiap manusia suyono sampian re, are bedak rona Allah pak. Boh, coba boleh sibak kamangiran kau lebih sampian ke, mon ka bangsa nasib itu tibi roh ben Allah, kau lebih sampian tak sipak. Makanya zaman Gusti Kanjeng Nabi licik orang jadi ngucap cinta ke Allah tapi enteng ke makhluk ke Allah. Licik. Ya jangan satiare tak bisa tengke. Ayo, tulia beli ke orang lambak. Dorong orang lambak rek. Orang lambak ni kake. Mon sifat deng nika beabeuna. Ari are. Anika mon ring lambak. Mun mangken Arya apa dia ke kabedeen sorban rek kabedeen pak bengkau ni kabedeen pak mobil gini kabedeen gini kan gini kamun karing lambak tak pati padeng dan bon kenapa sih padeng ke pakun beabeen mun mangken lain sifat deng kabedeen beabeen talompet tabuntuk sebab kabede. Makanya orang zaman mangkin menikah ke, kalau sering tak ngucaki nikah, bapongnya syutingnya boleh. Syarafuhum mata'uhum, orang zaman samangkin simulja benike Musa, simulja benike Syafiq, simulja benike Ahmad, simulja benike Wardi. Siapa simulja? Si paling banyak emasah, si paling banyak katompaanna, si paling miwah bengkona, kini ke simulja bangken. Bemak bisa ke? Karena sifat deng kabedaan beni bo abaan. Cok gungguan kedingake. Enten detik Musa jadi tekak kiai morok andi santre monta andi apa-apa tak mul jajak engkin benten engkin coba bajingan tengek sapur ngama amer bahasa poran Cina pada taritan sapora dia montem bengkok ngucap orang iya monta marah engkok pada musuh kae gula lemas tur gini kak jadi mon kadungan di Fortuner mulja tegak marah absaab merajar engki na bantan engki bara apa ke zaman akhir tuti sifat deng mangkin kabodoan ke
Si padeng mangkin kabedaan, si paling banyak kabedaan nak mulja. Bila izaman mangkin mun ring diminta dek je. Tekak tetia apa abhai tak mulja, tekak tetia apa abhai tak padeng mun kabedaan. Tetia motin, tetia carek, tetia apel, tetia kalebun, tetia apa abhai orang lamba tak pati ica beca si i beca abe nama lolo dek remah urusan sareng ajunan Allah. Setiap urus dicarek masa marah pada nakak wardi tak nyapa kang goja. Mak bongal ke pompong bedorengnya. Mon ring dimin ni ke kabedaan tak pati padeng ke kay mon ba abaan ita taong kuban Allah. Maka orang lambok ni karamat. Kula cerita. Nikah termasuk kay majedik kaula termasuk kay majedik naka amir ya. Siapa semakna seputo pobongi syuting. Abdul Mak Sarame kay majedik naka amir ya. Pada ben kaula. Gini ka ustad benih. Morok ngaji cetak bojong. Tak bojong. Pada kaya majedik nak kaula, pada kaya majedik nak Amir. Paman nak Amir. Karena kaula ka Amir ki ka uwit matua bon. Uwit matua, taritan keng matua bon. Keng asulun taritan ni ka bon. Lah, Abdul Mak Sarme termasuk mungkin taritan na ki Mastur, termasuk gini ka. Abdul Mak Sarme. Kalakonan apa? Nyari kaju demak kalombang akalampi ke tak toman akalampi bodoh orang make kun asal bar biasanya dimin salebet kasih lumrah ke bebena toot keng kenika bebena toot keng bebena bucil cek lemporingnya teti saleber taung ke atas ngalandut gendia saleber ro lah kenika munting mangkat kalau bang nyari kaju tak toman akalampi sepekol apa pikolan roa kang kubikol kaju sitong bekto lombang nikah bedo orang sakit bertabu muncak na orang totosan capok seher borotabu bulanan bahkan tahunan tak beres dokter tak nangko bahkan dokter ngucak cak ipon sobung penyakit nah iki bokadukon minta coba macam latak nangko pas kai lebet nyari kaju galombang iyo lok moso anak foto na kai kaula Abdul Mak Sarme gini ka ke nape ki ni kak kanja gelu bidang ambo cuk orang malarat ambian toju pak sampun nak toju pak ke nape ada bula gerwa orang tua roke coba anu agi pola mi tiga nape saya kau ningi tiga suke coba agi apa jana Abdul Mak Sarame kini kak kayak masjid na kaula paman na mama ni kak pas ngucap bangkok cong si ibu kia cong cengkok ngak ria cong ada si tika yakin laju nape iya njak tak tahu kok cong coba ramen tak desak kasih morok ngaji roy gua jana kasih morok ngaji gua joro disak banyak dua naik gua boh kau udah mari minta aing iya minta aki aing kasih lain-lain do ke mon aing ke benih guna gelesan benih guna putolan keng mon palong-polong rotak mendeng sadrum bone gua jana boh pakun tak bodas pakun boro kerwak ke minta tolong ketika debula ke pola mi abering ben ridho na Allah loh mangsa nyebut Allah kai ni kabang ngucap ayo ngalaki aing mun bet yakin kang kok ter abering ben ridho na Allah wah komo tak ko sini komo Allah ja Allah kemper akhirnya ada remah ngala aing ngebuka gelas ke peniputan dua nani kaki mak ko sesampian cak orang jauh tak kira oning ka Mak Sarame kaula ni kan ni kompoi ponakan na billahi tak percaya kedua na gula teku ya ibon aing ni ka bismillahirrahmanirrahim nikah tak lengkap bejana ibu jana rumah ke bismillah tak mari tan
Bismillah. Tipes. Cimpir sadoring totosan tak komuk marasiki Musa aja. Ya pada masih suyono rekan komo. King tak temu jodoh maju jurusan dari aja. Baca Bismillah. Pangucak ngaing, aing iku. Sing kok minta sakalelana beuna. Sakalelana beuna. Kau udah tak ngerti tan gini kak. Pola mi alla rida lebet beuna aing. Le mangsa mare nyebut gini kak gero. Pas ibu tak bismillah boleh. Bismillah. Iku. Manuk kocu manuk kuace kok nongko para paden niku sakit tabu cucu tae iku akan tok cara paden niku le geni ka isro inom kasih sakit tabu ruah iya inom lagi gua geni ka ketak de pak sajom yana 5 menit sampuna aing masuk oi sakit nancur tuti salincak acara tongongku dua apa aja rencana kok tak mampu dan manuk kojuk manancur orang sakit tabo kucar kace suti salincak calat tonga orang sakit tabu gini kak akeme acalat tong tuti salincak apa gara-gara manuk kojuk manuk kuace sampuna kene ka kiai kaina kaula nikah si biasana nyari kaju langsung ipabodoi nasi langsung iparanta paling mana kaju ibu wak ya teraki kai ibu wak ya teraki si biasana ada bak kacompok ki nyari kakanan masak ipaki bayi matana ipaki bayi kai nikah kaula ki itangkung sampai Saudi kai nikah ayo coba amal laki deki balam bucak masa sakit tabu kayak sakit citak pian mun tak jen mate loh ana apa kini mak manti manuk kojuk waca beni tuana beni king pulana si maca beni apa king kena sebab 2 perkara napa tung yakin ke Allah 2 ikhlas karena Allah satiyari pun tak komo enja mun tak komo satire cokoco jangan segampang itu bapak arapa 2 bidana kaula berhadapan ben Allah ben sampean nikah tong napa yakin ka pangeran 2 ikhlas karena pangeran tinggal mun nangale orang tak pati komo bocana cek cokoco cek cek apa kisiono mi yakin santak ka pangeran mi ikhlas nyelet ka atena karena pangeran nikah ke jadi ku laku orang ibadah ke beda 2 ka pangeran beda orang ibadah acocer ben Gusti Kanjeng Nabi beda orang ibadah acocer ben Fir'aun Bama bisa kisiyuno si ibadah acocer ben Gusti Kanjeng Nabi aro acosar yakin ke Allah acosar ikhlas karena Allah si acocer ben Fir'aun saporana king makomo luarra king tak pati santak urusan ben ajunan Allah acocer ben Fir'aun ragu-lagu makanya sehingga cek ranurai komo berapa sih tempat ke kuncinya ketika pon jadi mon pon kenika dasarna ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala dasarna mustajab berdua ke Allah subhanahu wa ta'ala kau leban sampian tong yuk cok wet magawat 2 cok teng main teng gaureng pasir abisaos arapa dasar yakin dasar ikhlas mikta andi kau leban sampian ngerti jelas pon apa boleh aba wastakbara wa kana minal kafirin orang mon congkak orang mon sombong orang mon takabur kak dinto bagian dari orang-orang kafir sera orang sombong ke jadi ngakin
Orang sombong nih kagak benih polana asong kok jojok marah sini tengah jadi ya. Belum tentu gini kak. Montak palang gini kak kayak api lebih lembut penting suyono saya songkok poter ya. Gini banten. Angke bo. Bo siapa namanya dia? Raside. De. Ada saya tengkian songkok de. Belum. Iya kan kadang saatnya mon songkok lengki kan identik sombong jangan gitu lah. Lambu teka songkok putih mon bangga bada ada pandinga Bu Amir masa ke Amir lah datang di Mekah tak mampu ya dua rapat kata songkok putih songkok jeleng lagi mon parlo saya coklat kau lagi ibu rumah katakan jane pangaras sepedana aku lagi pangaras mai pa burung jan absa ab jadi kok pangaras sepedana aku anak apa ki kau rela kau si padang kota kau mesu buat magowot tak kau esong bungkok doroma tetingo cak nyebil motor jong ngiring kasokan karena supir panas cara si bine panas nih sergampian gula aja pangocak si bine ya red kota keren ya si biner ibu mobil lagi tak tahu ibu motor apa aja ya ibu mobil kok panas sembilan nih kajan si iman berikan kok jangan kok iya keker lay paksa cek lay soro ibu motor ayo jang bakal luar motor todus kun ducuk do njo si ibu motor bidi wah oh engkau bangga ya dia beuna colok pak tepak pak kan kok boleh gak ada beuna berarti dia pada iblis ya lah tak tahu ada apa long ribbon pin on di dulu rujaklah si adepi lah karena pada tak mau karuan dia kalau serius acerama tak ding-ding aki kiba kerja pacak ngocak iblis kaya jadi yang kepada iblis ya rujak kok madu pak sih bener lah ngocak iblis long gorengnya totosan deh kok iya marah si gila rupa bon marah si gila ku rupa bon jok saya ngangkok ngibus sepeda motor tak kira baru entar kalau orang ya parkir tiba tapi karena ibu motor bodoh si nyanter kanjo bodoh si ngone engkok bangga ongku ampean tak kira oneng tan kau todus ongku bos ada sejekik lebat bodoh dia boleh arwah tak kelar gula coba kau lagi mah bodoh kau lebat kayak notop kacana motor entan mesti bodoh badis kayak nengi toko datang malam roki tanda tedong aja rangkong di Zarwa assalamualaikum waalaikumsalam aru datang dari pengajian bener datang entar masa bodoh kayak arak oragan kan tak mungkin dong tapi kan kau tak ingin jadi orang yang bangga sangkunang kuda bangga lah terus salam ya Allah amin iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin iblis congkak iblis sombong
Sera orang yang sombong. Orang yang sombong dia ke benih polana bajingan, benih polana laku nyikap sadek, nyikap lating, nyikap gulu, benih belum tentu ruang. Belum tentu sombong. Sera sombong ke. Dabuna para kiai sema debak kakaula au kamakola. Siapa sombong re? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Ngabes abekna aroma lebih mapan penting orang lain. Teti montas lep kenika neng atina kalau ben sampian aroma lebih sepak penting orang, aroma lebih mapan penting orang, berarti sampean nikah sombong, berarti sampean ben kaula nekuk nafsina iblis. Iblis tandai sudah sujud ke Nabi Adam. Si lainlah sujud pasajadu illa iblis aba. Pas iblis lah ngucap ana khairum minhu. Kaulah lebih ganteng dibanding Adam, kaulah lebih bagus dibanding Adam, kaulah lebih mapan dibanding Adam. Ada tanda iblis asujud. Apa? Karena beterna aroma lebih mapan dibanding Nabi Adam. Tetimun bada orang totosan, orang jenang, ringnya bukan timur, saboraan. Monta ende ngurmat ka orang berarti genika nafsina iblis. Pasti pak ka orang ya. Pasti pak kapung sage. Pamapan kapung sage. Mun sampean mapan kapung sage. Benih bangsa si males mapan. Sera langsung ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kan beda debu. Orang mon mapan neng dunyana sepak odikna mapan ka bangsana kak dinto gemperan bekal mapan bekal sepak patina lagu neng akhirat tuh. Tetimur sampean mapan ka orang sepak ka orang genika no duagi gemberenna kau leben sampean ku lagu kau leben sampean bekal mapan neng ajunan Allah. Amin Allahumma. Tapi mun tanda ngurmat ka orang, tapi mun tanda mapan ka orang, kak dinto gemberan bahwa kau leben sampean ku laku nang ajunan Allah tak kira mapan. Suar keren oleh dunia je. Bocah boleh mau temu di lemate jen salbut macam. Baca aja macam ponembo ayo acum ba abe andre de remah abe ben bangsa de remah abe ben tatangke apa sebab karena abe mun mapan kata tangke kak dinto berarti abe bekal ipamapana ben ajunan Allah kong nangkong ben tatangke kau lebari update status ke kau lebari update status nang TikTok nang WA nang Facebook begini loh mata iblis setan saya kaca buruk mata iblis tak setajam mata tetangga mata na iblis tak setajam mata na tetangga artinya apa hati-hati dengan tetangga cintailah tetangga bemak bisa ke karena kau leben sampian ke bede apa nak habis haus jadi apa nak habis haus saya tahu kada pakun tatangga janja orang mon kata tangga tak patenya boco bokon kacuan nabu agar-agar padahal si paling tahu kakau dia nak kau leben sampian coba becek sehat sakit saya tahu kada benih orang jauh benih orang songenep siapa ke tatangga loh tatangke ya macam ke bodoh tatangke ya sepak ben abo bodoh tatangke ya tanda sepak maksud abo ya macam ke dia masih nyaman sing suyono sepenting kau leben sampean pas sepak tatangke urusin tatangke king cek males mon bodoh tatangke ni kata bagus anak pagi suyono mon sampean males tak bagus tatangke berarti kau leben sampean repada ben tatangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Tersalamat dari sifat aba, amin. Tersalamat dari sifat tengin-tengaki kau reng. Tersalamat dari andi sifat sombong aroma lebih bagus dibanding orang, amin. Supaya kau lebih sampean tak tergolong kalau ben sifat iblis. Na'udzu billah.
Bu, 1 jam 2 menit nih kawan. Mak boleh kau ulah dikata isoro bersambian. Teka isoro bersambian. Ambu aku. Cuk jeri ya. Are buru mare bae ngak pun kok. Duce aroko tak karo saya. Ara apa man serku lah wocol dek bobo. Bangga. Orang dia ni. Ara apa man aroko ro. Biasa ro, coba saya takar. Puru mari ibu lo iri. Tak mau leluk kak rokok. Mon pangkok mulih aja. Dek remah tetina. Tersalamat ya Allah. Tersetia orang saya sapora tu sana. Man tersetia orang saya bisa ngator beabaan dek remah beabaan ben Allah. Benekun ngator kabadaan jungan ben bangsa. Na'udzu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panikah saya bisa pada Pak Jon Seborah kesana sambil kerja punten bene tukang kerja bahkan bene anak potona orang pak kerja keng kaulah lebih cerdas bahwa sampean ni kalau soh sampean ni panas sampean bahkan pendit ketika udah sambil kerja kesannya kerja keng pos ngapose so pajo pun apa sih wajib pada pak kesampian pas bisa depak pak kumpang tarima ben sampian apa ring seneng sampian bahkan ngerti sampian kalau ben sebab esok sambil kerja ketika je naca usai ka ateh oleh tak jen rosat ateh ese nasi pun depak kesampian esok sambil libat kerja man tertetia ese seteti tambah paingaan si manfaat si barokah nyon sepora kerja na termanfaat esena akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.